في جزائريين تجد l'amana كان نعطي دي مغنسن c'est un héritage qui nous a été légué de nos anciens إمزورا إنغمسن إمغرسن يفلنا منو غاش حلايا سي 62 رسا جانا نعطي دي الأمانة للواجب في الله أتنكمل ستلويث dans la clarté dans l'unité stigmax on ne cédera pas nos principes et nos valeurs أنشتما يبغو سكرا بوين يبغان هذا يرزمو السويا كير سكرا بوين يبغان نكشاد تيمس داخل بوينو ذا جايريغ نكوني غادي نبدا 100 وركاز 118 مجال سكرا بوين يبغان هذه الزرعة تيمس هذه شارع الكير هذه تموتاكير يجايرين وفلان اللحنا وفلان الذوك ذوث في ثمورتنا أنشتما يقيم الحال هاكي نبغو نخدمن فيك كي غتسندق النار أموسو غيفق يثليسان تمورتنا يجيرينا ندملان لو بوبل الجيريان partout où il est sensibilisé à cette question. C'est parce que c'est une question juste, c'est une question humanitaire, c'est une question d'un peuple. تشتي بوكدود رصوص بوكدود وزمان هذا غفوص بوكدود انت فينامون والناس اللي براه من الكون هناك زمان خداع اون بارتي بوكدود tout le temps, tout le temps, une partie de temps, nous tout le temps, on ne peut pas tromper tout le temps tout le peuple. Ce pouvoir ne veut pas comprendre cela. Nous allons leur faire comprendre que l'unité pacifique, l'unité dans la pluralité finira par triompher. Ce régime, il finira par partir. Parce que il ne faut pas qu'il y ait d'amalgame. Nous ne voulons pas la dislocation de l'État. Nous ne voulons pas la dislocation des institutions. Nous voulons refonder l'État. ونبغى لا تغلي الجزائر ونبغى لا تزود تمورث نبغى ناود البني غا فلساس يسحان فلساس دوكدود فلساس اللهنا فلساس تللي يزرفان بمدان يزرفان تمطوث إلا الخلاف ضم قران. Il y a une grande différence. Nous nous inscrivons dans une lutte continue, dans une lutte pacifique pour le départ de ce régime, pour la refondation des institutions de l'État. Ce pouvoir non seulement a confisqué l'indépendance, a truqué toutes les élections, a fait une clientèle, a créé sa propre opposition, mais il veut aussi confisquer l'avenir des générations. Et leur disons que sans Didier Fron, cet élan, cette force effervescente qui était née un certain 22 février 2019 continuera à souffler, continuera à émerveiller tous les peuples qui aspirent à la démocratie, qui aspirent au changement, qui aspirent à la liberté. فكي تغرينا تغري مغنسن تغري تكذوث تغري إدوسن سكول نومنس الجزائر نومنس من نواجير أنشتما يقيم الحال أنشتما قيم ندير حكم. Ils vont finir par partir. Un jour, on devra avoir un détalouif. Nous refusons qu'il y ait le chaos en Algérie. Nous refusons qu'il y ait l'effusion du sang en Algérie. Nous voulons un changement pacifique. Un changement avec une transition, avec des préalables démocratiques. Nous voulons dire, Ouska, Al-Kmasir Blin, Sassa. يا ناس كياك وديك سكن مال الله يا الواس الرئيس يا الواس ديكتيس يا الواس المجهوديس يا الواس المسنيس يا لمن نقنا chaque personne chaque citoyen il a un génie en lui-même il a une part de responsabilité إذا الدور على يلاف ديال المرحلة ديال l'étape كي يقول الله إلا كان جاكسي il a aussi une problématique c'est que ما إلا واندا إلا كان شي حقنا إلا الماشي ديال الزاز سي با دي برينسيپ إلا قاتلتش يوكن هاد نصوفي الجزائر هاد نصوفي ثموثاكيا خاطر إلا كان نسوب بلي الجزائر سا اون بلاس تري ستراتيجيك تري امبورطون دو لو باسان ميديتيرانيان ونتعيش لا وحدنا نتعيش dans un monde globalisé dans un monde où il y a la finance dans un monde où il y a des prédateurs بغا تشتري ملتي ناسيونال هاكيا ما الا وندوك لا اني سهيله غرزن يون اغتاوين يون اغرفين يون دونك باش لي فيا غنكملها منو اولي وين قالوا اني ياسر والناس ماتوا حوايج تمور في ركازن ذيك ناصريين في التجانيه ذني ثلاثه سنين قبل هي راه مغوره كناسيه غادي اولي كيسا غزال nous allons continuer le combat pour dire à ce régime que on est sur le cap
et pour dire à nos citoyens qu'on est solidaires de tout ce qui se passe dans le pays. L'unité, amno, kifliwi, أنا والله اللي بغينا دينا هنا ربي. Merci Mohamed. On appelle Saïd Akli. Saïd Akli, s'il vous plaît. ابشر هذا بس اي 33 الزلف اللون. اخواني اخواتي السلام عليكم mes frères mes sœurs, bonjour tout le monde. Albert Camus disait peu importe le chemin, le but est plus important. Nous sommes là ici aujourd'hui réunis à Qiyardagir de Goumrah Ntigdouda. ماشي كني غنلحو فلان غيعلان اقلاق ذاكيني وكنا نلحو الجزائر ذي جزائريين اقلاق ذاكيني وكنا نلحو ونرتاج ملكي الجزائريين قلان ذي الجزائر إليت نضحن خسكنا في الحبسنا هنكاثن الساقي اقلانا غدي الوقت كونتا ما يروح ليونا البنكا وياش يدري من ادوثن سنة مقوى وغفور الجزائر كتجاوب مريض ونكونين انتخميم ما ناديش قفوس ناقصك زي ماض ايوا كني غاد نرثي من انت الجزائر امشي راه يخمم عبان نغا يخمم زيغوت يوسف نغا يخمم العربي بن مهيدي ما ذاك ديوادي هكاكي اش هذا السيني غنتنا في فبريل يا بانا غساكي اقلق ندوكل الى كنقيم ذي تذوكلين اخاطر هذا فوياكي هذه استخدمها كليا اين فكر كاس تموركاس ايوا كنا غنفرق ايوا كنو ندوكل ولا اخاطر ما ندوكل اختي في سيستا كومث ما ندوكل يروحوا دافو ما ندوكل نسري قيمه وطاس ما فرقنا هذا العفن اثرنوني وقت افايقين تذوكلي ايوا كني غتسرحن ابراهيم تجديد ابراهيم الاعلامي خالد دراني زغيلش ايوا كني غتسرحن محبوس تمقرات للجزائر افنش تاكيوا خاص نقضني شحال ذكرين يقني ورين قرارة الراو تللي الراو الحرمة الراو الجزائر اثنين ذاكي اثنحوني الجزائر ونحونا راغي وكنا سنين ايوا كنا الدونار ماكرون وريحونا راغي وكنا الدون اردوغان نكونين الناد الجزائر تجايريت نكونين الناد الجزائري جزائريا نكونين الناد الجزائر c'est la plateforme de la Soumam et l'appel du 1er novembre. Nous l'avons dit, quant à tous ces simulacres qui sont en train de faire, la constipation, excusez-moi, chaque président il vient et ramène son magma de mots que lui-même il n'applique pas, ça n'a pas de sens. Ça c'est l'agenda du pouvoir. Ce qui nous intéresse, c'est l'agenda du peuple. Et l'agenda du peuple, il est conjugué à la lutte, à la résistance, à l'amour, à la fraternité, à l'union, à nous tous, à l'Algérie et Tahia Jazair. Merci. دولة مدنية ماشي عسكرية، 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 كل الزوار جابوه العسكر ما كاش الشرعية، الشعب محرر هو اللي قرر
دولة مدنية. جابوا المزور جابوا العسكر ما كانش الشرعية. الشعب تحرر هو اللي قرر دولة مدنية ماشي عسكرية. دولة مدنية. ميرسي ميرسي. يعطيك الصحة. شوف لا بارول الياس جبيني. Bonjour, c'est la Maison Flaoun. Moi, je suis là pour faire un appel à l'unité. Il faut revenir aux choses sérieuses. لازم نرجعوا المبادئ. Les bases, on ne va pas s'échapper aux bases. La base, c'est l'unité. S'il n'y a pas d'unité, on ne peut pas aller loin. On a beau à faire la fête, on a beau à bien parler, on a beau à haranguer les foules, mais c'est l'unité. L'unité. Moi, je lance un appel. Nida, je lance un appel à ceux qui ne sont pas là. Que cette marche, elle est aussi, elle est la vôtre. C'est la marche du peuple algérien. C'est la marche pour le changement. C'est la marche pour abattre le système. Parce que le système, il a besoin d'une force. On n'a pas besoin maintenant de parler d'un process constituant. On n'est pas encore arrivé. Notre but, comment abattre ce système? Et pour abattre ce système, لازمنا الوحدة نداء من حلال الخارج إلى حلال الداخل. Nous sommes avec vous. Nous vous soutenons. Oui, nous vous soutenons. Nous pensons à vous. Nous dénonçons les emprisonnements arbitraires. Et l'ouihda, on ne peut pas aller loin. Moi, je suis pas content, je vous le dis franchement. Je suis là. Quand je suis venu, je voulais voir Sa'a Ma'amala. Il faut que la place soit remplie. Parce que ceux qui ne sont pas venus, ils sont aussi algériens. Ils sont liés par un pacte. Le pacte de l'algérianité. Nous sommes Jazaïriens. Et l'ouihda, arrêtons les divisions. Les divisions ne mènent nulle part. Si on reste comme ça divisé, le système va rester. Mais il faut que comme le retour à l'unité, il faut le faire que l'on réfléchit comment on va restructurer nos forces. Et Kanat Soufouf, c'est très important. Et Kanat Soufouf, c'est très important. Dout el-Qanoun, Dout el-Haq. Il faut du temps. Il faut du temps. Il faut l'unité. Et l'ouihda, là, on est l'Algérie, ça est ouvert à tout le monde. L'Algérie appartient à tout le monde. On n'a pas à être divisé. On n'a pas à être divisé. On a un seul ennemi, un seul adversaire. Le seul adversaire, il se trouve à Alger. Les adversaires se trouvent à Alger. Les adversaires, ils ont des comptes bien remplis. Ils sont sous le bunker. C'est ça. Laisse-moi faire comment on est délogé. Mais il faut que nous dans l'unité. Je veux, Inch'Allah, le Messie, ça va marcher. Oui, ça marchera. Nous sommes là pour en faire marcher. Mais aussi, il ne faut pas oublier les autres. Nous tendons la main aux autres pour qu'ils viennent. L'Algérie, ça appartient à tout le monde. هذا النضال واحد وكفاح واحد وسلمية واحدة. Notre dogme, c'est إسقاط النظام. Notre dogme, إسقاط النظام. عقيدة الشعب الجزائري إسقاط النظام. وإسقاط النظام بقلب الوحدة وفاك l'unité. إسقاط 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 إسقاط. تحيا الجزائر. On passe la parole à Raouf. وي السلام عليكم. نحيي اخوتي الاحرار. احنا جزائريين بايلي شاوي نايلي. لازم لنا الوحده ولازم نتشكلوا باش يسقط هذا النظام. هذا النظام ما يحشمش، ما يخافش، يخاف ما يحشمش. لازم لنا نتشكلوا ونتحدوا على كتله واحده. وخوتي عندنا عام ونص في الحراك وما زال النظام يقمع، وما زال النظام يدخل خوتنا للحبس، وما زال النظام يعمل كاع في الامور
نتاع القتيله ونتاع الحقره ونتاع كلش. اليوم عندنا عام ونص الاحرار راهم يخرجوا داخل الوطن وخارج الوطن. انا فهمت وكل الجزائريين عارفين من 62 باللي هذه دولة خاينة. اليوم جاتنا فرصة في 2020 لازم نتشكلوا ولازم لنا قيادة على الحراك. اللي يحب حب واللي ما حبش ما عندناش من نخرجوا. باب مسدود مال بلا راعي يهوم في الغابة وتاكلوا الديابة. ولا لا هذه هي ولا لا؟ احنا رانا ما عندناش حقيقة، رانا متوحدين والشعب يحب بعضه بعض وما عندنا حتى مشكل بين قبايلي ولا نايلي هما اللي يحبوا يفرقونا. هذه على بالنا بها، انا عارفين كاع السيستم كيف راه يمشي. بصح اليوم لازم لنا القوة تاعنا نبينوها افيك باسيفيك مع السلمية. لازم لنا قيادة معانا اللي تهدر علينا وحنا رانا موراها ندعموها ونحميوها. الشعب تعود الهضرة للشعب. يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم. On donne la parole à Sofiane. Bon, salam alaikum, bonjour à tous. Je suis un étudiant algérien, j'ai à peine 5 jours en France. جيت لهنايا فرحاني أكنني وفي الأكس دو فيت زايري ذاكي موبيليزي الله يبارك. Mais une chose qui m'a étonné, c'est cette division et c'est malheureux. والله je suis vraiment déçu. اقسم بالله العلي العظيم الشعب الجزائري اللي راهي ناضل في الجزائر في ارض الوطن ما يعرف حاجه اسمها دوبل رupture تريبل رupture كات رupture. سي مالورو والله je suis déçu. Mais j'espère que le front يجي هذي يغال في الرينس وهذي يغال دي حزب المانيس. سي فريمون غراف. والله خاب ظني من لقيت هكا لا ديفيزيون. نتمنى ان شاء الله الجاليه الجزائريه في باريس تعاود تتوحد كما كان الحال، لانه ضروري وتمثل امل ضروري بالنسبه للجزائريين الذين يناضلون داخل ارض الوطن. انا واحد من الناس عندي كما قلت لكم دروك 4 ايام ولا 5 ايام هنا في فرنسا. ما جو سوي فريمون ديسي. ونتمنى ان شاء الله يعاود تولي الوحده ويعاود يولي النضال كما بكري. وتحيه الجزائر دوله مدنيه مشاركه. يا الإخوة il n'y a pas de division. ما كاش la division. كاين des organisations qui n'ont pas voulu marcher, c'est leur droit. C'est leur droit. C'est ça la nature du processus هذا تاع ريفولوشنير تاع هذا الحراك. كاين فيه كاع الناس اللي يحب يمشي اللي ما يحبش يمشي c'est son droit. La prochaine fois il marchera. Mais nous cette marche on a appelé toutes les organisations, on a appelé tous les citoyens اللي حاب يجي مرحبا به. ولا مارش تاعنا المظاهرة تاعنا من أجل إطلاق سراح كل مساجين السياسيين مهما كانت الانتماءات السياسية تاعهم ومهما كانت الجهة تاعهم. Donc c'est une marche unitaire. C'est pour ça que là on n'est pas là pour diviser. D'accord? Donc ici donc cette marche. Alors il y a Selhaja donc de l'organisation ACTA qui veut prendre la parole et je lui donne la parole. Moi je vais être rapide, hein. Je ne vais pas faire de discours parce que moi je pense que les gens qui sont là, ils sont déjà convaincus, ils sont déjà dégoûtés de ce pouvoir et ils attendent quelque chose. La première des choses qu'on attend tous, parce qu'il n'y a pas les organisateurs et ceux qui sont organisés. Malheureusement on n'est pas organisés, malheureusement. Il faut qu'on s'organise parce que c'est ça notre faiblesse sur laquelle ce pouvoir joue, c'est la non-organisation du clan démocratique. Il faut dire les choses comme ça. Le pouvoir a divisé le clan démocratique quand il y avait l'arrêt dans les années 70 en disant après
l'arrêt du processus électoral. Ils ont dit et ce pouvoir, il continue à surfer sur la division. La question qui se pose, qui c'est qui va les suivre? Qui c'est qui donne raison au pouvoir pour nous diviser? Aujourd'hui, certains, ils ont la responsabilité historique d'avoir donné raison à ce pouvoir pour lui montrer qu'on est divisé. Et c'est pour ça que j'ai envie d'intervenir. On ne s'est pas divisé sur des questions de fond. Pas du tout. Parce que la place de la République, elle appartient à tous les Algériens. Les Allis, les Iskers, les Rahmel Djamel, les Rahmel Bar. Donc elle appartient à personne. On s'est divisé aujourd'hui. Il faut dire on s'est divisé. Il faut assumer qu'on s'est divisé. Pourquoi on s'est divisé? Nous avons demandé l'autorisation à la préfecture pour faire République Trocadéro. La préfecture n'a pas accepté. Effectivement, elle n'a pas donné de refus. Elle n'a pas donné. Moi, je suis militante syndicaliste. Je suis à la CGT. Je sais comment ça se passe. S'ils ne vous donnent pas l'accord écrit noir sur blanc, ils nous bloquent là-bas. Nous le savons. Peut-être nos amis qui ont boycotté la marche n'ont pas d'expérience de manifester. On leur pardonne leur ignorance. Mais nous, on sait très bien que si on avait marché vers Trocadéro, on met les citoyens, نعرضوهم le danger. كاين معنا les sans-papiers, كاين معنا اللي ما عندهمش حتى situation. Je vais reprendre. Merci Selhadia, elle a crié quand même pour l'Algérie. Merci Selhadia. J'ai crié de colère. Je suis en colère contre les gens qui prétendent être dans l'opposition. Oui, elle est en colère, c'est pour ça qu'elle a perdu de voix. Elle a raison. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Et que Gahanès, ils tracent mon billet, c'est vraiment on voit de la colère. Alors je donne la parole à Al-Hajj. هي الجالية الجزائرية في الخارج بأجمعهم قالوا لي وصغير بولا السنة البارح صدق compatriotes dans le monde entier revenons à nos moutons qui voulaient donc كاين هنا النمر الجزائري نسميها النمر الجزائري جو لو سورنوم le tigre algérien qui a parlé des 536 têtes, crânes, des martyrs qui sont morts pour l'Algérie. Comment se fait-il? Il n'y a que 24 qui sont rentrés au pays. Y a-t-il quelque chose contrepartie? Ou il n'y a pas d'avion? Ça peut y passer trop lourd pour le ramener en Algérie. Comment se fait-il? هذه حاجة واحدة اللي يتكلم عليها النمر الجزائري 512 اللي بقات هنا يمكن خاصهم يمكن ما لقاش الغسال اللي يغسلهم وخشين بزاف وإلا ما لقاش الطيارة ثقال بزاف باش يدخلوا البلاد ولا مرجعين ولا قلبوا باش يديرهم الأسدوس. هذه ما فهمتهاش ولو هذا الشيء يتكلم عليه النمر الجزائري اللي طيح 40 سنة اللي جبد توتال الغاز الصخري الغاز الطبيعي البترول الماء الحديد الكبير الذهب كلش يخرج من البلاد والى الجنوب وعانين الجنين
قتلهم برصاص وما عندنا الرصاص اللي باقي الرصاص بالمدرك ما كانش المدرك بالشر ولا عطش كان ممكن حبسهم ما فهمتش Ils ne sont pas des Algériens, voilà. C'est ce qu'ils attendent. Et ils attendent, monsieur, comment on appelle ça? Le roi de la République algérienne, qui c'est le mérite, monsieur le roi. ملك الجمهورية الجزائرية. اللي داروا هما دوفيس كون نروحوا ما كانش اللي يفوت عليه، ما كانش اللي يصوت عليه. وداروا هذوما ما قدرش ما يدخل هذو اللي 512 الراس تاع الشهداء اللي بقى هنا قدر على اولادهم ولاد الشهداء دخلهم للسجون المخطوفين الرهائنه انا نسميهم ريزولتاج ما نسميهمش المساجين نسميهم الرهائنه المخطوفين سي ريزولتاج كون جابيل سا دونك ماشي اللي دخلوه للسجن كيما صحاب الجنوب لازمهم حدود ما كانش يتكلم عليهم هم مزفدين ملك الجمهورية ما قدرش انا سكان مينا ما قدرش عليهم وقدر على بلادهم ما يدخلهم قالوا بلاص في السجون دخل عمر بهم السجون والدار الواد اللي طردك تاع الوزير اللي طردك تاع البترول هذاك ما كانش يتكلم عليه ورا ما نتكلم هذو إذاعة الشر، إذاعة الطاعون، إذاعة المرض ما كانش يتكلم عليهم والصحافة نتاعهم اللي ما تزواج 4 دور وتابعين صاحب الجلالة ويدار صاحب الجلالة يعمر في الحبوسات ويجوع في الشعب ويقتل فيهم ويقهر فيهم والجالية اللي هنا هاجوا من هنا والناس اللي العاود ترجعنا الناس اللي كانوا على برا مبلوكين الناس اللي فرقوا مع داوينهم Mes frères, mes amis, هذه في الحمارات العربية Jazair, mes frères, mes amis, croyez-moi, ma grand-mère, paix à son âme, qui n'a pas fait d'école, mais qui est une savante de la vie. Elle a accumulé du savoir qu'on ne trouve pas dans les livres. Elle a accumulé le savoir comme c'est bien la vie, les expériences, la dureté de la vie enseignée. Un jour, elle m'avait dit, ramène un seul bâton, essaye de le casser. C'était facile pour moi et je l'avais cassé. Et puis, elle m'avait dit, ramène un amas. J'ai ramené un amas, elle m'a dit, essaye maintenant de les casser. Croyez-moi que c'est difficile. Donc si on est unis, ils ne pourront jamais nous casser. J'ai entendu une femme, non pas pour faire de la polémique, mais j'ai envie que l'on fasse cet exercice tous ensemble. قالوا بلي واحد المرأة حاشاكم كانت مسحرة داروا لها السحور pour s'éloigner de la justice. Et tous ensemble aujourd'hui, نديروا لها الرقية 1 2 3 4 5 6 7 إيمازيغان On est tous des Algériens. On est tous des Algériens. Vous êtes des Algériens? Vous êtes des Algériens? Vous êtes des Algériens? Une Algérie. L'amour, la fraternité, l'union. والله ما بقى لهم بزاف. ريستوني ونحبكم كاع ويتنحوا كاع. السلام عليكم. الزول في اللون، الزول في اللون. والله غير سي دي مومون هيستوريك، سي دي مومون هيستوريك. هذو اوقات تاريخيه، عقلها غتعيشي دي مومون تقولي انت التاريخ. Je tiens vraiment à vous remercier toutes et tous pour votre présence ici aujourd'hui pour l'Algérie. Ni pour personne, ni pour une personne, ni pour un parti, ni pour un collectif,
ni pour une organisation. Nous sommes ici aujourd'hui pour l'Algérie. Parce que l'Algérie est au-dessus de toutes les personnes, de tous les partis, de toutes les organisations. Et c'est cela que nous avons en commun. Même si nous ne vivons pas en Algérie, l'Algérie habite en nous. Elle nous habite. Même si ما راناش نعيشوا في البلاد، لكن البلاد هي اللي راهي ساكنتنا. هي اللي راهي ساكنتنا. وعلى بها on arrive à dépasser les conflits personnels, les conflits entre les organisations et les conflits partisans. On les dépasse par le haut. Et وهذا هو le sens que je veux donner aujourd'hui à cette modeste parole. Humble parole en étant un parmi vous. Un parmi vous. عنصر parmi vous. Les acquis du Hirak. Parce que la tension اللي صارت فيها لا مارش هذه، كاين ناس قال لك علاش كاين لي طونسيون هذوما، وكاين ناس اللي خافوا من لي بروبليم اللي بانوا من لي طونسيون. مي انا نعطيكم وجهة نظر واحدة أخرى. هذو لي طونسيون اللي صراو سي غراس au Hirak. C'est une thérapie collective. الحراك راهو يخدم en profondeur la société. راهو يخدم en profondeur la société. وهذا هو، هذه هي لا فورس تاع الحراك في لا دوزيام ايتاب تاعو. باسكو في لا بروميير اني تاع الحراك داوا حاجه في الجزائر خلاص داوات، هي النزعه العنفيه هذيك اللي زرعها النظام، اللي زرعها النظام في الشعب، واللي كانت امتداد للفكر الاستعماري اللي لا تشفاو. كانوا يقولوا على منطقة المغرب شمال افريقيا كانوا يقولوا لها لا باغباغي، هيدا كانوا يقولوا علينا. الحراك في بضع اسابيع محاها هذيك، خرج وجه جديد للجزائريين، وزمة جديد، وجه السلمية. سيتي سا لو بروميير اكي اللي ما نوليوش عليه. لو دوزيام اكي اللي جابوا الحراك سي الوحدة، الأخوة. باسكو النظام كان زرع بذور الجهوية، بذور الكراهية، بذور التخوين بين أبناء الشعب الواحد. لكن الحراك بالقوة تاعو صلح هذاك الشي كامل، وبالليل ونهار فضل الحراك ناضوا الجزائريين كرجل واحد يقولوا خاوة. هذا هو المكسب الثاني. الآن الحراك راهو يمشي. وش راهو يدير الحراك الآن الحراك راهو يجاوب لنا كاع على المخاوف تاعنا للجزائر الجديدة. On se demande tous comment sera cette Algérie. أنا نقول كيفاش راح تكون الحراك وانتوما هنا اليوم كيما خاوتنا في البلاد. راكم بديتوا تمدوا جزء من الجواب. معناتها الجزائر الجديدة ما راحش تبنى على حزب كيما بناو لنا الجزائر على الافلان باش يسرقوا ثورة الشعب. الجزائر الجديدة ما راحش تبنى على الاشخاص، ما راحش تبنى على الزعماء. الجزائر الجديدة راح تبنى على المؤسسات. ديمقراطية احتوائية، une démocratie inclusive fondée sur des institutions véritables. Parce que qu'est-ce qui va protéger la démocratie? Est-ce que c'est des promesses de quelques personnes? Est-ce que c'est des pactes entre quelques partis ou quelques organisations? Est-ce que c'est cela qui va protéger la démocratie? Non. La démocratie, ce qui va la protéger, ce sont les institutions. Et donc اليوم رانا نديروا l'acte 1، رانا نأسسوا للجزائر الجديدة كيما خاوتنا في البلاد. واليوم احنا كيما خاوتنا البلاد عندنا الشرف، وانا راني فرحان بهذا الشيء، عندنا الشرف
لانه رانا درنا كيما خاوتنا في البلاد، رانا تجاوزنا الايديولوجيات خاوتنا وخواتاتنا بيان سور، رانا طلعنا فوق، لانه الجزائر فوق كل الايديولوجيات. هذا هو اللي انا نديرو فيه اليوم. والرساله القويه اللي نبعثوها لخاوتنا هي انه شوفوا يا خاوتنا من البلاد، هذا الشعب حراك الشعب اقوى من الشرطه السياسيه، اقوى من التخوين، اقوى من المصالح الحزبيه، اقوى من المصالح الايديولوجيه. هذا الحراك هو حراك وطني. الجزائر كل واحد يعلن على الجزائريه تاعو. tout Algérien qui déclare et qui revendique son algérianité, il sera le bienvenu dans la nouvelle Algérie. كل جزائري اللي ينادي بالجزائرية تاعو اللي هي جزائرية لا غربية ولا شرقية، جزائرية، مرحبا به معنا. Alors خاوتي sincèrement je suis fier de vous. et surtout كي راني نشوف التصاور تاع المساجين، وهذا هو ثاني الرسالة اللي أنا نقولها اليوم. أولا رسالة للتأكيد على الوحدة الوطنية، وثانيا رسالة لإخوتنا في البلاد باش يقولوا لهم باللي الجالية راها معاكم. اسكو راح تحبسوا؟ اسكو يسكتونا؟ اسكو يخوفونا؟ اسكو يفرقونا؟ واحد ما يفرقونا، ورانا معاكم، وجزائر وحده تجمعنا كامل. يعطيكم الصحه، بارك الله فيكم. خونا سعيد حبي ريكتيفي واحد كثير. أخواتي, dans le sillage de ce que j'avais dit, il me semble que selon certains, quand je parlais de cette personne qui s'usure, qui alimente la haine entre les Algériennes et les Algériens et qui a dit qu'elle a été ensorcelée, j'ai dit les femmes, mais je ne parlais que des femmes qui sont en train de diviser les Algériennes et les Algériens. Sinon, j'ai une mère, j'ai une sœur, j'ai une femme, j'ai des amis, j'ai toutes les Algériennes et les Algériennes qui sont mes sœurs, et nous nous battons pour l'égalité homme-femme. Ça, c'est le hirak aussi, c'est la révolution et c'est l'hommage qu'on va rendre aux femmes. Bonsoir tout le monde. Assalamu alaikum. Azul Fillawan. Bonjour. Good morning. Sachez que je suis une femme algérienne. Une femme algérienne qui appartient à son pays du nord au sud et de l'est à l'ouest. Tout le monde, tous les Algériens sont mes frères et je suis leur sœur. Sachez que nous, Algériens, avant d'être Algériens, nous sommes des êtres humains. Et tout être humain a droit à la santé, au travail, a droit à avoir une maison, a droit à avoir la dignité, a doit avoir la sécurité. Notre pays ne nous le donne pas. Et donc ce qu'on doit faire, c'est se retrousser les mains et travailler main dans les mains. Quelle que soit notre étiquette politique, moi j'en ai une. Je l'ai laissé dans mon casier chez moi et j'ai fermé à clé. Parce qu'aujourd'hui, je suis citoyenne algérienne. Je parle aussi à toutes mes sœurs algériennes. Qu'elles portent le foulard, qu'elles portent le bikini, qu'elles fassent du sport, qu'elles travaillent ou qu'elles élèvent leurs enfants. Elles sont citoyennes et doivent se battre aussi. Donc, Larissa Ba a voulu faire taire nos frères, a voulu faire taire nos femmes. Elle a banni nos enfants. Ils sont en train d'être haraka et ils continuent à l'être. Battons-nous pour les jeunes qui n'ont plus aucun avenir dans ce pays. Donc nous sommes le passé, mais nous sommes le présent. Mais sachez que nos enfants sont le présent et seront le futur aussi. Donc nous nous battons pour eux. يتنحاو. سلمير شكرا.
Salam alaikum, Azul Flaoun, bonjour à toutes et à tous. Je pense que nos concitoyens qui nous ont rejoints aujourd'hui pour la marche doivent savoir ce qui s'est passé récemment. Des spéculations concernant l'itinéraire. Vous avez le droit de le savoir, nous sommes des militants, nous sommes des organisateurs, on est là pour éclaircir les choses. Il y a eu des demandes d'autorisation pour Concorde et pour Bastille. La préfecture de police a refusé le trajet, l'itinéraire pour Concorde et elle nous a proposé l'itinéraire de la Bastille. Nous avons accepté parce que le problème ce n'est pas l'itinéraire, le problème c'est la continuité du Hirak. Si on n'a pas Concorde aujourd'hui, on l'aura la prochaine fois, on l'aura demain. Avec cette mobilisation citoyenne, pacifique, on va donner la preuve nécessaire que nous sommes des pacifistes, que nous sommes silmiyin. Si, depuis plus d'1 an, on se bat pour un état de droit, un état de légalité, c'est parce que nous sommes des légalistes. En tant que militants, organisateurs, nous n'avons pas le droit d'emmener nos concitoyens à se battre avec les services de l'ordre. Nous n'avons pas le droit d'emmener nos concitoyens vers un itinéraire qui n'est pas sécurisé. Soyons clairs, soyons logiques, soyons réalistes. Ça fait plus d'1 an qu'on organise des manifestations, des rassemblements qui sont autorisés. C'est dans cet état de droit que nous voulons vivre en Algérie. On se bat pour un état de droit et de liberté. Et lorsqu'on parle d'un état de droit, c'est que dans un véritable droit et démocratique, il y a la séparation des États, la séparation des pouvoirs, le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Or qu'en Algérie, aujourd'hui, quel que soit le message donné par le régime en place, il n'y a pas de pouvoir législatif libre et indépendant. Il n'y a pas de pouvoir exécutif libre et indépendant parce que c'est le commandement militaire qui est au-dessus de tout. Aujourd'hui, dans le Hirak, la révolution pacifique du peuple algérien, qui est une révolution politique après tout, parce qu'elle est menée par les citoyens, des militants politiques, des militants syndicaux, des militants associatifs. On aspire d'abord à un changement réel, radical et pacifique du système de gouvernance en Algérie, qui va en parallèle avec la fondation d'un état de droit et social. Je ne vais pas tarder, je vous invite à marcher massivement aujourd'hui pour répondre à ce pouvoir qui dit que la diaspora non, 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 nous ne sommes pas des collaborateurs, nous sommes des Algériens qui ont été poussés à l'exil. Nous marchons aujourd'hui également pour dire que à ceux qui nous traitent de DRS, de la sécurité militaire, que nous sommes des Algériens unis du nord au sud, d'est en ouest, quelles que soient nos idéologies, quelles que soient nos étiquettes politiques et quelles que soient nos étiquettes associatives ou syndicales. Nous sommes unis depuis le 16 février, depuis le 22 février 2019. Quand il est sorti dans la rue, ce n'était pas pour s'opposer à son concitoyen, mais c'était pour exiger un changement pacifique et radical et l'avènement d'un état de droit. تحية الجزائر حرة ديمقراطية شعبية وحدوية وتعددية. Yasmine. Azul Flaouet, bonjour. Moi, je veux juste rendre hommage à la famille de Tarek Zdem. Tarek Zdem, l'avocat de Borj Bouharerich, qui a été lâchement assassiné la semaine dernière. On n'oublie pas sa famille et on n'oublie pas de rendre hommage à tous les habitants de Borj Bouharerich. Ce pouvoir mafieux a fait une escalade. On est passé à l'étape au-dessus. Alors on ne va pas oublier aujourd'hui de crier le slogan qui nous a été envoyé hier par nos compatriotes algériens, par les citoyens algériens. Et je leur ai promis qu'on allait scander le slogan comme ils l'ont fait hier de Tarek Zdem, pouvoir assassin. Tarek Zdem, pouvoir assassin. Tarek Zdem, pouvoir assassin. Tarek Zdem, doula قتلته. طارق زدام دولا قتلته.
الزلف الأول السلام عليكم. الزلف الأول السلام عليكم. إن يسمع طوب مازال الصوتي وين يبعزق، مازال الصوتي وين يبعزق، صوت النار يبعزق ومازال يبعزق وذيك ملاد يتبعزق ورنسوسهم ورنتروس ورنكنو زيك قارن انا رزوالا نكنو اساقير ورنتروس ورنكنو اما في الجزائر، اما في الشعب الجزائر، اما في لونيتي الجزائر، اما في لي كرويونس الجزائر.